meyemo o Beneta Richard Onyonga Kolukizi. Mitombo ya mwili analetinga ya mwili wana mitoma tiagino alega biamana yasaba sekenie otokolenga pakete be Como hicimos la Joas Nyamoko Mojumbo Itoko Not Mogrango. Abantu ba mitombo ya mwili Mwele no mwako bodi. Wakati huu tumeamua liwe liwalo, ni lazima tufuatirane asenge nchoko beko mbugusio itoamo tuanzira nilama nayo igage shauri nyoroki angama okabantu badera tubatera ekiagera abantu bande chikabira chinde chato chaire nage kora tuwaje tukaliku Fred tukamotebia na gago icheli ndani alego tubeka anseamo elinde tubuatere mpakete ikayo mwali mwanzira neboigo ndio mono Kenya sato sisenya como senator nominated Gloria Orwova. Haya, munaniona hapa tumesema this time round ama kusi tutakuja pamoja ama sio haya na sasa hapa seseni Haya omweshimiwa Getairo Mochumbo Gitutu Kakeni abantu baminto Buyame Mwamatagete Wamo igore lage ndakwa na watu bande tumemkubalia enda zungumza na watu wengine bago seseniri sukamotwe Bwana na basani bao aba kusimaga yao bali asanteni sana kwa tarere Mheshimiwa Anthony Kibage ndi kwa kitutu chake sawa abantu baminto mbiyamole tokora tera limo kinkobori na matiangi tuoma mwaira neri na tuoma sawa matiangi tuoma ruto omabune birenge matiangi tuoma abande omabune bongo mbona na magoko intege ndoko basabaneke tobwate chikura erinda tonyare kobeka matiangi state house tari boigo egento kiomo erio kuna toko rugae toko basabagaki asengencho etinsa mutu anchere tosoke ngora bajwa bloge tie baragaki igora asengencho matiangi gabweta gutiengi maitari buya mwamwante irabwaterane n'abande biya mono nyasaba seseni